Sithunya somuntu uzalwa naso ngifike ngithatha abantu abazelwe bephethe amandla bephethe izithunya ezinhle nina maniqeda bese nivala nithi hayi la ekhaya hayi emzini obaba ngeke uzozobhodlelela uze nezangoma zakini la ekhaya sekonakele ke inhlanhla izovaleka bhaqa lo sabathe ufuna into ethize kulo muntu angayitholi ngoba ithunya zakhe zobe zidudele sabathe uthi yazama kungenzeki lutho sabathe uthi noma niyadlalisana nasendlini ekamereni zithi ngcezini shawe lo shedding yomhlanga stage 28 yini ingoba lo muntu ufuna ukuthi uthole into enhle kuye kodwa wena uyifuna into enkulu kuye uyayiphikisa wena uthi into engekho umsupport ukuthi lesithunya sikuye siphakame sisebenze noma senze into ethize liyavala ke lapha yana idlozi sabathe ukuthi kuthule ukuthi du hambe uchathi liphuma ungenwenza ukuthi idlozi qi yini lizokunika kanjani into oyifunayo kube wena ungalifuni sovaleka imali kahle